Angisho nonke niyazi ukuthi mina ngusomabhizinisi, ngirana my own business. Leather hair bar. It's a salon, it's a spa. You do your hair, you get your massage, you also do your nails. So ngisemsebenzini ke ziyakhipha as usual, kubhizi bafethu. Kodwa nje umoya wami awunako ukuphumula, angijabulile neze. Sele ngibuza ke lenye client lithi hayibo, phela mina ngihlezi ngenza la futhi ngenza wena, I love the quality of your work. Kodwa I can tell from ebusweni bakho ukuthi awunasineke, nje awukho right, udiniwe, ucikekile. Ngabe yini inkinga? Mhlawumbe ungakhuluma, phela mina ngiyi-psychologist, ngingakhona ukuthi ngikusize kule nkinga ubhekene nayo. Ngilichaze kudaba lami ukuthi hayibo, nginenkinga yendoda lapha endlini. Indoda njalo ngoluhlanu iyaphuma iyayikhipha, ifike endlini ngokuzolala. Indoda ayisangitshengisa uthando nhlobo nje, sesifana nabantu abaqashile abawo rooms. Uthando nje angisalibona, angisasizwe isineke sendoda, akusekho mnandi, sekuwumunca endlini. Kuyabonakala nje ukuthi indoda iyangijolela, futhi lo muntu ejola naye i-serious mangabe kuuthi ayijoli nabantu abahlukahlukene. Yona ihlezi ingitshela ukuthi hayi ikhipha nabangani bayo. Psychologist lo uMabusi igama lakhe angibuza ukuthi wena awunaso yini spare wheel. Spare wheel ngivelane nje ngibe confused ukuthi lo mfazi lo ukhuluma ngani uMabusi vele. uMabusi angitshela ukuthi mangase njengoba uhamba ngemoto endleleni ungenaso spare wheel, uphantshe, wenze njani? Uyastaka ngisho. Spare wheel yesokuthi mangabe indoda yakhe isaphumile igalavanta, kube khona ukududuza umphefumulo opholisa umoya wakho nje. Hayibo, phela lo mfazi uqonda ukuchitha. Aqhubeke kuMabusi athi intombazane vuka ugeze ube muhle nawe, uthole umuntu ozojabulisa umoya wakho. Mangabe ubuye endlini, ufike endlini uthokozile, indoda ikubona uthokozile, ngicela ukuthi uphume uhambe uye esitolo sezimpahla, ukhethe izimpahla oyithandayo, uyikhumbule ukuthi wena usamncane kabi, umakoti omncane. Ufike ugeze uswenke, ukhulume nengquvungquvu yeringi yakho, uhambe uphume nabangani bakho. You just phuma for few drinks, uhambe ntombazane uyikhiphe, uyikhumbula ukuthi before umshado nawe you were human being, uenjoy nje ukuthi usawumuntu ophilayo. Emva kwenkulumo yaMabusi bafethu ngaphuma ngathi nje ukuyodonsa ismoke esincane eminyango, phela ugirl must smoke. Uyabona nje phela ukubhema sometimes mama umuntu obhemayo kuyakupholisa le ndawo. Hayike bafethu ngifike ngibhemeke. Hayike ntambama ke mangabe sengivalile ke sengigoduka, ngicela ukunitshela ukuthi ngahlala emotweni ngavula umusic. Sengiyibuza konje ngangithanda muphi umusic because mina nginto nje ehlezi ijahe ekhaya ukuthi iyopheka yenze nokuthi. Ngiyayibuza ukuthi hayibo sengakhohlwa nokuthi iluphi uhlobo lomusic engangilithanda. Ngilibuyisele lo hlobo lomusic oBeyonce ngiqale ngilidansele bafethu emotweni, ngishaya ikhanda kancane kodwa inhliziyo yami ibhlungu. I am so sad. Ngicruise bafethu sengigoduka. How yazi that day ngadecide ukulalela uMabusi ukuthi ngichoose mina nje over everything, ngitry to prioritize myself. Like cruising kwangathi umhlaba ngubuka ngenye indlela engathi hayibo, ngathi kudala ngagcina ukuhamba la because ubuso bami bebugubuzelwe ifu lenkinga. Kodwa ke I was still sad because when I'm a married woman. Hake bafethu ngifike ke ebhaze Say Square le ngiyothenga khona engiyochuza khona impahla njengokuyala uMabusi ukuthi nje ngiqoka inamba. Mina ngangitshela ukuthi ngizophuma kancane nabangani nje hayi ukuthi ngizochitha, mina ngumfazi ushadile, I know ukuthi ngangithini mangabe ngithi I do. Hake bafethu ngishophe ke ngiyabuka zonke impahla. Ngithe ngisabuka esinye isikhwama ngisababaza ukubiza kwezikhwama ngithi hayibo Jesus Maria ma ubani othenga izikhwama ezibiza kanje. Cela ukunitshela ngezwe ngevoice engathi nje ngiyayazi le voice ithi kumina choose osithandayo mina ngizosikhokhela. Cela ukunitshela ke bafethu ukuthi the rest was history, ngoba phela mina wangicela ama-out for drinks and then we went out. Yazi ukuthi bafethu that day ngiphumile nalo yamlisa, yazi ukuthi ismile sasihlephuka ngala size siyofika ngala uhlephuka kwaso.
Phela lona high school crush yami lo ongibingelelayo. Le mfana bekangifuna phansi phezulu ngisase high school. Kwasho ukuthi mina ngangifocusile ezincwadini ngingafune lutho. Yazi bafethu, we had a good time, a good conversation, like I was smiling the whole way. Bengisemathandweni, bekasemathandweni ugirl bese sijola ke lapho. And uguy was giving me lonke uthando umuntu sifazane angalidinga endodeni. Guess what? Kwaze kwafika esikhathini la esekuthiwa phela izithebe zikaMnumzane lo wasekhaya kumele manje ngiyiphakele enye indoda. uLucky igama lakhe. Kumele ngiyiphakele uLucky ke manje izithebe zankebelele umnyeni wami. Cela ukuntshela ke bafethu ukuthi ukuphaka, it was beautiful, it was amazing, it was nice. Bese ngithi Jesu Maria ma, kanti ukebelele umsebenzi akawazi inhlobo unkebelele kwangathi kunenye iconnection phakathi kwami noLucky, enye into nje engathi ngavelana ngihlanyise ngithi yabona ke manje sengisemjolweni kanti bengiyibambezela ngincisha into enje. Yabona ukebeleleke endlini ubeseqwasha ngisho nokuqwasha engasakwazi ukulala ubuthongo eyibuza ukuthi lo mfazi cause bekahleze annoying each and every time ngibuya emsebenzini or ngibuye banganini engiqulisa amacala akasangiqulisa amacala usehlezi nje ejabulile ehleze encumile. Yini into ejabulisa lo mfazi? Yehe nemadoda kanti amadoda akafuni yini uthini ukuthi sijabule? Lapho ngiyabhonqa ngiyabudonsa ubuthongo nje ngilele njengomuntu ongenayo inkinga. Nangu umnyeni wami unkebelele uworried ukuthi yini le ngijabulisayo. Hayi bandla ngaze ngayibuza umbuzo usikhathi amadoda akafuni yini ukuthi sina sijabule. Ayibandla umuntu wami the following weekend waze wangaphuma nje ukuthi ahamba ebanganini wangikhipha out for a coffee dinner. Yazi ngangihleka ngaphakathi ukuthi ayisabhore nale coffee dinner yakhe Nkosi yami unkebelele angisamuzwa nhlobo. Angisayizwa le ndoda mina sengisemathandweni na someone else. Sengifise ngathi mhlawumbe ngaqoma le ndoda kuqala kube yilona iphakade lami. Just imagine abanye abantu they take us out for prawns, they take us out for ama vibes, dining, wine and dining. Nangu umuntu ungikhiphele for coffee elibhorayo restaurant ebhorayo. Hayike bake kodwa ngibekezeleni kuzothi wani ngoba indoda engayishada bakithi nansi iyazama nayo izama ukulungisa isimo. Iyabona ukuthi amanzi angenile endlini asengene aze ageleza. Cela ukuntshela ukuthi on the other hand umLuckyist madoda uLucky ungikhiphile bafethu in a boat cruise. Iboat lo uyiqashele mina naye kuphela khona no driver ngaphakathi. Like in the middle of nowhere phakathi kwamanzi nje kucwebile just the two of us because udriver naye lo muntu lo serve ngokudla bacashile lapha ekhona ensizeni basinikeza space in the middle of nowhere emanzini la cula khona amanzi uzwa umsindo wamanzi ungezwa lutho nje olunye. umLuckisto uLucky angicela umshado athi ucela ngiyeke le ndoda le engishade nayo ngiyidivorce mase ngishada naye. Yazi uLucky ubeka lento lengiyidingayo empilweni like I was so happy naye. Ngimtshele ngithi Lucky okay let us say yes sengishintsha subject ke manje phela amagama esiwakhulumayo mase seqisela abanye abantu sithi let us say sengishintsha subject khulunya ngomshado ke weza umfazi ethi ngishintsha subject ubokwazi ukuthi usethi sengishintsha umendo sengishintsha indoda ngiyongena kwenye indoda. Let us say sengishintsha subject iki angimfundisi njalo ukukhohlakala ukuthi nikhulume ngama codes. Let us say sengishintsha subject ke sengizoshada nawe mLuckisto ngiyayishiya le ndoda. What about abantwana bami because mina ngizele nale ndoda? Kuzokwenzekalani le ndoda le izokwenza sure ukuthi iyangichutha ingiphuca yonke into because we are married in community of property. What is going to happen because izoyithengisa le saluni yami ekuyona saluni esikhulile engithola ngayo imali izothengisa isaluni yami kuzokaya yonke into phakathi nendawo mina kuzofana ukuthi ngiyoqala impilo kabusha. Ngizoyenza kanjani into enjalo sengimdala kangaka ngumama ngirisk ngokuthi ingane zami ithole ifuture engcono because of uthando ngithatha decision based ukuthi mina ngifuna ukuba happy ngingamnendaba nezinto eziningi engake engamoshakala. Athi umLuckisto listen I am rich for both of us
So into engizoyenza, because it's not easy ukuthi ungahlephula umshado uqephula umshado because ukholelwe enye indoda engakushiya phakathi nendawo. Into engizoyenza mina nawe siyahamba kusasa siye eloyeni yami, ngithatha lonke ifa lami ngilibhala egameni lezingane zakho. Mase ngiyabhala ukuthi immediately when we get married, ifa lesengane zakho lizoshintsha kube elakho nami. Just in case anything happened to me, ifa lami lonke liyosala ezandleni zakho. Ngizokwenza low contract, and low contract iyona nto ezoba iproof yokuthi ngiyimisele ngiserious ngawe. Ake bafethu ngiaccepteke iproposal yakhe umlakhisto uLucky. Sesiphumile ke manje siyo celebrate phela ukuthi sesayinile contract yonke into isimi ngeorder. Sekuzosetshenzela ekutheni manje ngingenza idivorce. Cela ukunitshela ke bafethu nje emva kolonke lo hlelo ngangikhala ukuthi angiyithanqaze phansi, ngikhala maye ngaze ngavala isaluni yami ngangavula. Ngathola umbiko indaba zokuthi uLucky udlulile emhlabeni, ushonile umuntu wami. Hayibo bafethu ngicela ukunitshela ukuthi mengicabanga ukuthi amanga wangcwatshwa ngempela. Ngokosiko lethu isikhethu thina amandebele ngomngcwabo intombi ayifiki emngcwabeni wesoka. If you are a girlfriend, you're not allowed ukuthi uhambe uyemngcwabeni wesoka. Kumele kube umamezala emva komngcwabo okuthathayo akise emathuneni. Guess what? Umuntu wami bengazi ukuthi mina umuntu wami unomuntu wayethandana naye. Lo muntu lo ethandana naye ubesefuna ukuphuma anamathele kumina because bekasho ukuthi lo muntu loyo akamtrust, uke wasuspect ukuthi uyacheata or ufuna imali zakhe, akamtrust. Kodwa bebengakahlukani ngokusemthethweni. Emva kokuthi mina mase ngiyoqala idivorce, naye nalomuntu lo beseyo initiate indaba zokuthi amtshela ukuthi ucela bahlukane ngokusemthethweni, bekathandana nomunye intombazane. Before ngiqhubeke nestory sethu family, ngicela ukunazisa ukuthi njengoba sesibuyile phela, sesibuyile futhi soqhubeka lesasigcine khona nomshikashika wethu. Mangabe ukuthi umuntu ongenalo ulwazi, sine movie la edlalayo ekuthiwa iKing Mtsetserebhana ino part 1, mase kuphinda futhi kuba khona uKing Mtsetserebhana part 2. uKing Mtsetserebhana part 1 usuphumile uyadlala vele, mase kuthi part 2 wona awakaphumi. Mangabe unesifiso sokuthi uwathenge lama movie part 1 and part 2, you can pay imali to our Capitec account. Part 1 u20 rand, mase kuthi part 2 u30 rand. Just in case you haven't bought part 1, ungafaka u50 rand to our Capitec account and use your cell number as a reference. Mangabe kuthi part 1 usuna already and you wish to see part 2, please deposit u30 rand to our account because le movie le interesting, iwaw, imnandi. So family, into ezoyenzakala, I've made a decision yokuthi ngizo extenda part 2 angawusadlala ngomhla ka30 March, usuzodlala ngomhla ka15 April. Isizathu ukuthi I was away for the whole week and angikwazanga ukuthi ngiwuthengise part 2. So njengoba sikhuluma nje ama sales aphansi kakhulu. So family, angeke ngikwazi ukuthi ngisebenzele kwi-loss. Ngicela ukusho nje family ukuthi I highly appreciate indlela nangisupporta ngayo ku part 1. Nje ngathola support kakhulu, you bought amathikiti. Mase futhi family, ngiyacela nje ukuthi ni-support nje, niqhubeke no-supporta because anazi ukuthi kunzima kanjani to create i-content. It's so hard, it's so difficult. At some point umuntu nje uyafila engathi nje engathi ngake ngithatha amageja ngiwabeke phansi because it's very difficult. It's a lot of work and kunzima nokuqasha abantu because kumsebenzi onzima. You hire someone, you spend 2 months or 3 months training them and then 3 months down the line after you train them, so expect ukuthi baqale, you wasted isikhathi sakho nana no ba trainer, so expect ukuthi baqale ukusebenza. Umuntu athi no, ngeke mfethu i-difficult lento, I won't be able to ukuthi ngiyenze. So nje ukwenza lo msebenzi kunzima kakhulu. So we highly appreciate your support guys. Iyona esiqhubayo empilweni, isenza ukuthi siqhubeke nje senze le content without complaining, without ukuthinthini, because nami I love doing content
content. Yabona njengoba kade ngi-away for the whole week bengasakwazi ukuphefumula bese ngikhumbula nje ama-characters wami ngikhumbula ukwenza i-content because I know ukuthi kunabantu abadependele kule content ukuthi bakwazi ukulala people who are going through isikhathi esinzima and people who love our storytelling. So family nje, I'm not trying to say ntontoni, but all I am trying to say ukuthi we highly appreciate support yenu, yenza omkhulu umehluko empilweni zethu. Istress sami bekukuthi angeke ngiyithole iclosure because uma wakhe uzovela nathathe lentombi esebe ku relationship naye for many years because ubhuti ngathi wavela waya lapha kantombi le wahamba yokwenza i-quotation. Uyayazi le situation i-vibe mangabe nisiyokwenza i-quotation emzini wabantu ukuthi mhlawumbe ningadinga ongakanani, abanye bakubiza ngokuthiwa ukucelwa. Kahle kahle ukucelwa kusuke kuyocela i-quotation yelobolo ukuthi how much are you going to cost us ngokuthi size la. So ubhuti naye wavela ke eyocela ka girlfriend yakhe uMelisa. Emva kokuthi hamba ocela nje wahlangana nami wabona ukuthi impilo yakhe isiphelele because uMelisa bekamthanda kodwa bekangekho 100% sure. Ubeseshadela nje ukuthi umuntu ubeselobolela nje ukuthi umuntu ubesecelela nje ukuthi umuntu egcineni kosuku kumele abe nomfazi. Guess what ke emva komngcwabo umamezala wangithatha wangilanda wangisa emathuneni wangitshela wathi ingane yami mina bingitshenile ukuthi wena ogcwalisa inhliziyo yayo besizo divorce ishade wena. Yangitshela ukuthi uMelisa lo bingasamfuni because uMelisa akathembekile ugaqela amalobolo. Yakhuluma nje yakhuluma. So umamezala wathatha mina ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole iclosure emathuneni la kade ngingcatshelwe khona isoka lami. After ukuphuma emathuneni bafethu bese ngitholile iclosure nje sengiacceptile ngayitshela ukuthi ngizolungisa izinto nendoda yami ngiyinikeze isikhathi sihlale ekhaya kujatshule kube mnandi because ngibonile before ngishonelwe isoka ukuthi indoda bizama. Ngayitshela ukuthi nami ngine responsibility to try and meet my man halfway. Jess Maria ma kanti angibuzanga elangeni okukhulu kuyeza. uMelisa wacela imeeting noNkebelele uhusband wami. uMelisa uyafika ke lapha kwi-meeting noNkebelele uyamtshela ukuthi hey wena Sithothobala vuka emaqandeni umfazi wakho ubekajola ejola nendoda erich. uMelisa uphethe ama-files uphethe izithombe zami naye phela umlakhisto lesedlulile emhlabeni isoka lami. Uphethe izithombe uphethe everything uphethe ufakazi. Uyasho ukuthi ubekajola lo ejola nomfazi wakho apparently useshonile lonke ifa ushiyela umfazi wakho. Le ndoda le bi-rich kakhulu. Lalela lana ke angifuni ukuthi uloku ukhala utatazela udino ukuthi umfazi wakho ukuchithelile. Akusasisona ke isikhathi sokukhala ke manje isikhathi sa-action ukuthi nawe ukwazi ukuyizuzela ingxenye kulama million omfazi wakho. Because umfazi wakho uyakufihlela lama million lawa anawo akakutsheli. Kwaba sengathi uNkebelele uthi kuMelisa khuluma ngizwe ukuthi lithini icebo lakho cause uNkebelele naye bekafisa ukuthi abe nama million especially indaba zakhe zomsebenzi. uNkebelele bengasahambi kahle bese kumina endlini o strong ngenxa yebusiness lami because business lami lesaluni belilikhulu ngiqasha abelungu ngiqasha ini belilikhulu kakhulu. So I'm the one obekade endlini enza more of izinto ezidingakalayo endlini. Athi uMelisa lalela lana kuzomela wena umove out lapha kwakho uphume nje engathi uyemsebenzini or you are going to buy a drink usaphuma namajida ungabusabuya endlini uphume uzomuva in nami la. Umfazi wakho will be forced ukuthi akudivorce ngoba endlini lokufika kancane uzolanda izinto ufike nje umhlinele ungakhulumi ube into nje engenamusa. Uhlale nami endlini immediately mukwamuva in nami endlini umfazi usufaka idivorce. Mangabe ufuna isahlukaniso angisho wena naye nishade in community of property itwe uzothola uhafu walama million nawo. Mina ke uzobe usungibona ngokuncane njenga someone osebenza naye kulona lonke leli plan. uMelisa wengevejabulile endlini elinde uNkebelele ukuthi azomuva in phela. Ake ngicela ukukutshela ukuthi uNkebelele wamuva in.
uMelisa bekangekho sure ukuthi uNkebelele uzomthemba yini ukuthi immediately mengathola leya mali emva kwedivorce uzomnikeza yini imali nesesebenze kangaka emhlalise la endlini. Ngicela ukukutshela ukuthi uMelisa wenza sure ukuthi uNkebelele ufuna nje ukuthi abe semathandweni naye. uMelisa bekanikeza uNkebelele inkonzo yekamero enye into uNkebelele wengakaze ayizwe empilweni yakhe. Ngicela ukukutshela ngoba phela uMelisa bekanomzimba nyana. Hayibo uNkebelele iqolo beliphuka liqobile, beliphuka liphoqoke liphele uMelisa emgibela ela. Phela uMelisa unobukhalajana obuncane yabo lo muntu oyikhaladi kodwa ukhulele lokishini omzulu nje ofunde ekoleni zabantu kodwa egazini lakhe unobukhaladi obuncane. Ubekangayijwayeleki imisebenzi yasendlini uMelisa because uLucky lo shonile bekuyena obemkhokhela yonke into antoklinayo ekhokhela no chef nani. Ngicela ukukutshela uNkebelele bekafa bakithi inkosi yami imisebenzi yasendlini epheka enjoya kuMelisa ukudla kwaNkebelele. uNkebelele nje bekabhizi uMelisa enjoya. Cabanga indoda isiwasha izitsha endlini cleaner. Hey azakhumbula ukuthi hayibo le ngiphuma khona ngangubasi phela ngangiyiboss ngangiyinhloko yekhaya la ngiwashisa izitsha ngiyapheka le umfazi wami bekenza yonke into. Ngicela ukukutshela ubekathi uNkebelele eqeda ukwenza imisebenzi yasendlini uMelisa amthole seyinekile embedeni ethi baba woza siqhubeke la sigcine khona into uNkebelele kade engayitholi kwakhe because umfazi was always tired ecleaner ebheka ingane kodwa nje uMelisa bekenza sure ukuthi ufuna ukuthi uNkebelele aze abe deep abe nama feelings a deep noMelisa kanti uMelisa yena it's not about feelings uyasebenza la. Shokuthi uNkebelele wangichukuluza kwaze kwagcina nami lengikhathala khona ngahamba ngayofaka idivorce enkantolo. Guess what ukuphoxeka uNkebelele wekuphoxekile because yena bekayitshela ukuthi le mali ingakumina kanti leya ndoda yayibhale iwill yokuthi immediately sengiqedile sengihlukene nendoda yami sengidivorceile it's when ifa lonke lizowelele ezandleni zami. So nje senze idivorce ifa alakaweli ezandleni zami. Afike-ke endlini uNkebelele endlini kaMelisa emva kwedivorce. Ngicela ukukutshela ukuthi uMelisa wavela newamxosha wathi hamba la ndoda eyisilima angisakudingi ngizobe sengikudingelani angisakufuna ngisho awuphethe lutho awuphethe mali uphethe le mali encane oyithole arof ukuthengiswa komuzi wakhe amakinatshinyana. Mina ngisebenza ngama big boss o big guns ngiyofuna manje enye umuntu ozobe yitarget wena nje undoda lutho awunamali hamba you cannot afford impilo yami awukwazi nje futhi awungigculisi ngisho nongigculisa ekamereni kumele habe mina ngifundisana nawe sonke lesikhathi sonke lesikile ngisiphethe ngisiwaste la kuwena Nkebelele hamba. uNkebelele wayephoxekile ewile empilweni engazi ukuthi enze njani because bekasa attached kakhulu bese attached kakhulu uMelisa because uMelisa nje bekenza sure enama tricks ukuthi indoda uyi-attacha kanjani ukuthi kuthande because ngelinye ilanga ngifuna sikhulume ngalama tricks la ukuthi uyenza kanjani indoda yakho ukuthi kuthande ngaphandle kokusebenzisa umuthi. Indoda uyenza kanjani it's a story for another day so khuluma ngalo ma tricks ngelinye ilanga. Ngicela ukunitshela ukuthi emva kwedivorce sekuthengiswe ngisho nomuzi ngakwazi ukuthi ngiphinde ngiwuthenge omunye umuzi. Ngatshela abangani bami ukuthi they must buy my salon hair business and then after that mina I'll pay them and I will pay them more in order for them to bring back my business because lesa sport engangisithengile was making wonders for mina. Abantu bami besebengazi bengafuna ukuhlukana nesport sami. After ukuhamba kwakhe uNkebelele empilweni yami I started afresh impilo and sengiyenza ngawami ama-terms and sengiyenza ngawami ama-rules. Bese ngijabulile empilweni yami mina nabantwana bami. Sibona uNkebelele after i-divorce ese-stranded because amanye amadoda uthola ukuthi ingakhona ukuthola umsebenzi omuhle isebenze kahle kodwa uthola ukuthi umfazi uyona oyisizayo babambisane naye ukuthi accumulate i-wealth ibe nomuzi ibe nani. Sibona uNkebelele stranded kumqasheni eqasha ngapha uxoshwa ngapha nje impilo yakhe imahlapha phela le mathaveni lale endaweni zokuphuza ujola nalentombi yamchuthu yazazi intombi ziyawushaya umsebenzi ziyachuthana uyamchutha imali omunye wenza ukuthi impilo yaNkebelele bingasekho mnandike phela kanjalo ke indaba yethu
Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha our YouTube channel sithi Operation Dudula YouTube channel. Niphinde futhi nithenge ama-movie wethu sithi Operation Dudula part 2 we-movie yethu. Siyanithanda kakhulu family.